Fish Celtic Connections. Animal fiegan túl na bhí atá cáil an clúteach rí chéile gach bliana san curam a bharas fat níos an Glasgow. Ach an túras seo gan an mar sin a háid. Seo chiad túras an nui blina dia go ha Celtic Connections fergin na tachart san animal achga chur dói túbamúi Glasgow. In Jeirich Iachkinsa, bí an éis a gal haris pórs da harashe gyr an Eilean Skyeanach san Cheòl bhil gach cearnigin túl a Havingain. Ha skipper Celtic Connections trang a gopa ronyesh, a cursuas and tente is a gulachig and ladachers and Jeirich Iachkin a Harry Hien. She saw hier tourists van de stad en Skye Festival zaal of trippeltje en een davilis a Shia a harutigen jen chorsche tachers en skieren. Kimmer haan count suye Donald Shaw a farkin minieshe heen. Well, I think it's always difficult to get out there what it is that you're doing with these situations until you've done it. So this, as I say, it's the first time we've taken an idea like this out of Glasgow. And I think Celtic Connections has experienced incredible kind of support. You know, it's a very much a Glasgow festival. So I guess it's always a concern, you know, that people know about it and understand what we're trying to do. But once we get over that hurdle, I don't think there's any other worries, apart from getting blown away, and I don't think that'll happen. I'm sure you've probably heard of what happened to the Skye Festival. Yeah. And when that was on here, does the fact that failed for financial reasons, does that worry you at all? Well, I think that was quite a different thing in a sense. I think it was a much more ambitious project than ours. You know, I mean, we're more realistic about the kind of size of audience we're looking for, and we're not really a big rock festival per se. We're really just a couple of nights of music to try and give a snapshot of what happens at Celtic Connections. I mean, it's always a worry, you know, when you put on a live event whether people are attracted to it. But no, I think we're safe enough. We're not in that kind of scale of things, you know. Hoe is raad, ha Isabel Strachan a brechkes, a Jessica Gerson Jeirich Iachkin trein, a frielig muntje van jees. Bí an bhena seo blasta bhean a foscail chaidir sin Jeirich Iachkin san chiad uair san na dúine ha tían gan féis, na dúine ha campach a campsite seo had an bísin stéichte, get nach bísin an ládach héin. Ha sin cúteach an dáchas gan tíic dúine van cháirsnach an tlíag an éis. Chúla mi gan bicéir míle. Tían ach chanelí sacinne décha trang sa bhíasa. Bhé mi ra gan rá féis an Eilean bhachiún docha trína céir bliana rás agus sé Eilean Skye Music Festival sin ba barach dúine van cháirsnach an sásaun ach an éis seo ha mis minnig will it chur a dáoch ul calva Glasgow in lai vile me bhías dúine tían gebrechgus agus gan Eilean Skyeanach, mis minnig gur a jódú a hanas in a cháirsnach agus mai tart edicad to say ha sin me. Ik in tente han luchtgoprach trange kur na ruten meeriger dói mus foskel na dorsen gunna kieten. An ars duurler, a gin of jeshelers na gigachke, han call en manran na ha kost nog klug eif heen an soel Cheòl tradition te na Gaelic. Hashin kan er is gemoor have klug seo sias na mrekis. Charomiria seo klug ik hos daar fiús na féis na Skyeanach han charomiria vaun ach se su ma aach ma han sean féis agus han hent ha kan dus och snog. Gmi as noch chanel G han balich has an hol an jo agus calm chan konder in nog ach a G Shelak in Jack agus James ha at na klug konder ach wasne sean klug seo sin kan er is gemoor. Wel is me uit Mahang gewel Celtic Connections glús túbamúi Glasgow. Am is minker roet toch Mahang is gas gohara duine stof. Stoch nach helfon an Skyeanach schon han is as in vi dreivis is Glasgow leis an rochich a gohara duine an leos agus hen an in nier agus stoch in your niche faske Liverpool han je lach fedes reisen dreivis years schon concert stoch mi gan hi concerts had de gear eking an a seachgon agus ha kosk fat de kusu with os si is suas so leis seo ha ma vi tort na nachtún in na cól an je ha clúich sa tín vor fugin hul ha ma Raul Malos duine cricket sul ha de tín vor fugin hul gálape agus ha
gahort suas chun an Skye ná sé rút únach má han. Sa mé nach gníad a ríiste. You happy, Cammy? Brilliant. Thank you. All good, boys. Thanks very much indeed. Han basitjíon leis a chiad grasc de luch géisteach, na luip ha Eilean nicht gnúis a ha na hollanach ciúil ag Somar Ostaig. Wel, eu chop driawn, sa hwnnw yn an jws hwn, sa a yw'r doi a'ch cors ag yn ochle. A mis mynd yn gyda Skye gyfel ffeis mae sio a tachwrs yn lach mae sio mae'r ha Brodford, ha yw'r môr an Cheòl mae sio a tachwrs, a mae sy'n ha torgwyn a sa cholasio, sa sy'n lach sy'n col ag ysyn sy'n col ag ysyn col an y sio a chlwyn, a ys cwtioch ha jitioch o snog yn loch, sa hwnnw yn an jws hwn gywiol ys y jitioch. Ha sy'n nhw'n jiffer môr. Yeah, I'll take that one. Give me gal joch na no. Ah, stoche. Ha gaan ik no lewa gyw. Hier sy'n je hachres. I'm gonna go camp like a diction. Chanel fatta gus yn bimanran a dollar yn ars dŵrler, is a nori as a cholin a gin of Cheòl sy'n siomer jesach i achge. Chafi sy'n, wel, chafi mi hun nerfach hitcher. Bí mé cúant a röir, bí mi fér öðn yn ha stoch 10 minutes yn ygol, bí mi fér cantar am hín, a mi sean a fér ar dúlar yn rast. Sgwydioch na da hauer, is sé cól an ele, sa géisioch is luch géisioch, agus stoch yn onach hela da giannu fu amor, a da giannu hau sean a vi suas, sy'n ec yn aim o da clwych. Agus Jessica Gina mar call and vocal leid an ars dúrle. Fe giannu cainjoch gyfel na settlers ac yn cast, gyfel o hwlet dyniad sy'n ei giannu, gyfel o hwlet dyniad toli chile dea sy'n ei clwych, dech o ffat sa sy'n ei clwych giannu cainjoch gyfel na hwydden ac yn spot on. Agus fe giannu cainjoch gyfel na hyn, sy'n mynd jac yn cast gilior sy'n taswyr sy'n gwharin ddau clwych an y tent ma sio, stoch na chael gyfer a bec an roi'r sy'n stoch y ffib fod, by James fi a Jenny Cainjoch gyfer ym hyd yn an Ingles, eisiau hwylyd cael ele, sy'n mi hyn Jenny Cainjoch gyfer yng Nghymru ac yn sgwel strings yw'r ac yn meddyn gitar, so rydyn masin, so rydyn bec ach fe cymal safach ys, by mi hyn cynt ysgrifennu mor hwg gyda'r o'r gig mor yma so. Thank you very much, folks. Good evening! Atmosfären. Aj sa Gigi kommer så håller sig en Jeffrey kan hålla sig så 4 år en jacken. Gymhatolic je chorder am gymor van hun amas je gan as sin stoch wat ik me geen nach bitar gaan nach vakkeljar schon atmosfeer mai groei va chorder en je gymor kleine balletje wat goed cover in nu nog ja so van ons maar so ja so tolletjes gemacht very up maar gaan zat je feeling great have va ferma. I think it's been a massive success, but it's nice to see it branching out outside. It's been 19 years it's been in Glasgow and never left it, and I don't know if they'll have the money to do it or whatever, but it'd be great to see them do more of these little events and actually take the festival to places that probably don't get as much live music. It's like a Skye festival, I guess, well, it's actually for. So, I mark it, Ruttig in the Tacher CD is in the Choirsnach.
agus rud na Cheòl agus Cheòl, but Jeffrey Archer in the until Macadidi. Ma bheith seos an Eilean a mafan na bhí mé an go déú éis ma bheith sam na seán mar ná na lewas ná na nuist ná bach bas an náisi bhí mar sin bhí mé an go déú.